Gasa, itibiyag. Kasarsarita ka, Arnel. Apay nga minadidak kayat nga igatangan iti gamit ko iti eskolaan. Amumet akasangsangpet ko dito'y abroad, anak ko. Una agpay met abayadan dagiti utang ko dita Pilipinas, Amin dagiti classmate ko at dalaptap da. Siya klaangan ti awan. Amok akasapulam ti laptop. Anya nga iti usara ki eskolaan. Anya ti pag-research ko no didak mo ti gatangan. Sige, bayam. Ibagakin ni dadim amang kita iti uray second hand laang. Saan nyo napabayagan? Takasapulak una iti computer. Sige. Ayabam ni dadim tagsarita kami. Awan ni daddy. Napan nagpasada. Inton sumangpat, ibagam nga awagak. Sige, mami. Nilolam nga'y, kumusta? Bakit mo na? Tulungam lata, anak ko. Tultulungak mo't kit. Labaam dagiti badoyokin ni dadim. Di mon ipalabakin ni lolam takaasimat. Kwa mami. Nalpasan ti oras ko dito computer shop. Sige nga rodan, anak ko. Nood ako mga min computer ko. Sana kun nga umay pa dito computer shop. Tapno makasarita ka. Ipamuspusak day ta computer nga ibagbagam. Lola, siya kung taginaw. Man nga rodapo. Tanay, nabanugak anak kitang dan. Nasaya at matatumulong ka dito'y balay, Arnel. Wala dati. Tayo so tibilin ni mami kanyak. Ayawan gayam. Anyati ko na ni mamim itay nagsarita kayo. Awagan na kakano. Pagtungtungan nyo jay pagpagatang ko alaptap. Ne, ipilit mong tumat nga minday ta alaptap. Nagadukat ti babayadan ni mamim. Bay amon no day tati ka sa pulan na ijay iskwelaan. Naskan agatangan nyo. Kasta ti agpadala nakaw. Mapanak man laging nawan. Hello lakay, kunak no nakaturog kan. Saan pa'y? Tainor oray ko ti panangawag mo kanyak. Wen nga rod, agpagpagatang ni Arnel iti laptop na. Mangkita ka man dita oray second hand laang. Ibagbagak nga rod, ano mabalin? Saan pa pa'y lako mga ikatangan? Tado pa'y ti babayadan. Ay nalakay, naskan nga igatangan ta. Taday ta nga rod ti masapol na. Anya nga rod. Apay, adan aya kwartam dita. Basta mangkita ka, numano tamang ipauitak iti igatang mo. Sige, day ta nga rod ti aramidak bakit. Sige nga rod ang lakay. Babayan tani, ado pa'y ti aramidak. Agan-anad kayo dita, ha? Rina, mabali na buludok day talaptap mo? Nyari na. Rex ko na mata. Si Kamot, bulod ka lang bulod. Kunak man no nagpagatang kan. Sige, Rex no Rex. Awan pa nga rod. Igatangan dakpay lang. Kunam ano pa ni Jay abroad ni mamim. Laptop lang. Di na ka pa'y may gatangan. Sige nga rod. Uraysan ko na buludan. Si kakit di mat. Sige, bulod mo. Umura ka man adagosan. Agyaman na ka. Nay, isublimot la adagos ha. Tausarag nga games. Imbagkan ka taos usaram laang dito ya pag games mo. Good. Isumat ti usar na dito. Siyak, usarag ka pag research ko. Kan pangaramid ko iti project. Usarag mo ta. Nga mas ado ti panag-games ka. Sige nga Rod. Panawan ka dito yan. Tamapanak ijay library. Sige. Agmalamlang kan ka day talaptap ko ha. Kasapulak day tainton madamdama. O iho, apay, anya ti sapsapulem. Agbirbiro kakman iti laptop, sir. Uray di second hand lang. Oh, apay pay laeng a second hand ti sapulem. Daytay baron a. Awan ti gatang ko, sir. Ay na, manong ko namlata ka din. Dito'y ti pangalalaan dagiti estudyante iti laptop. Ngamin, agpapautang kami. Mabalin ti utang? Wen anya ti kayat mo? Weekly? Wen no binulan atin nagam? Ay, kwa, damagag pa ni mamik. Engam, ayan na nga'y dagiti pagpilian. Ala, umay ka, tay pakitaken ka.
Sige man nga, Rod. Taagpili akman. Arnel! Yuhu! Arnel! Nay, apay barok. Ay, barok wano balasang tiyawag ko kan ka. Nilulamit. Baro ka. Ayon kaya, ni Arnel ngay. Ay, adda dito'y unag. Agar aramid iti project na barok. Kasta, Lola. Kung amin, umay ko kumala ang laptop ko. Takasapula ko. Bala, mabiit lang, tay bagakan ko na. Sige, umay ka, umunag ka. Sanan, Lola. Umay ko lang ang laptop ko. Sige nga raw, ibagakan ko na. Anyamot nun day datong boy. Jack pa'y nalpas ti project ko. Umay nan alalaan ti laptop na. Oh, ni mamin tumat nga main. Apay, saan da ka pa'y nga inggatangan ay apaw? Kitnoy di pa'y lang ay pagbagak. Di nakmat igatangan. Ala, ingka ito tinday ta laptop di gayam mo. Ta urayan nan. Sige Lola, mabitlaan tayof ko. Bayam, tadagdagag ni mamim nga igatangan na ka iti laptop mo. Paunaak pa'y kumalaang di laptop, sir. Mabalin lata. Dahito lang amin tinaipawit ni bakit ko kahit. No good payer ka. Mabalin kanto amangala iti uray cellphone. Ha? Mabalin ti kasta? Wen, mabalin. Agbalin kanto meten asukimi. Lola, adan laptop ko. Naragsakan, apaw. Wen Lola, tasaan akon nga agbulod. Kababain nga may nubulod ka abulod, apaw. Wen Lola, talaga na kababain. Manungay tinggatang yu iti daytaw eh. Hulugan na nang. Ikarigatan mi kini bakit ahulugan. Miswasi ka, Arnel. Itatadan laptop mo. Agadal ka na imbaga po. Wen Lola. Ay, Daddy, agyaman na ka. Ta inyala andak kini mami iti laptop ko. Kumusta di laptop ni Arnel na kay? Ay kat mayat matbakit. Maragsakan ni Arnel. Rin na ba ingag computer? Pasaray mapuyat pa'y Project na matlang at atipuy-puyatan na. Ay kat dayta atisan ko nga mo. Kita amangan no ag Facebook matlaang ter aramiden na wano ag games. Ay kat bay Anyang nga ruti usar di laptop. No saan na nga usarin? Sa bagay, kanayon kun makatungtong itataddan laptop na. Ay, kuwa bakit? Uray siyak man, mate. Igatangan nakman iti cellphone ko. May sakamot. Ano nga iti cellphone? Ay, kat usarak Pangawag ko kan ka. Ay nalakay, awanen ati mabati iti sweldok. Amumot ngagbaybayad akpay laeng iti utang ko. At dapay mo't dayto usaram a cellphone mo. At daangam daanan. Kan may sabakit. Las tikwak pa yan tatno mausar. Alan, at dahulugan bakit? Sige matan Sige. Mangala ka nga rod iti hulugan. Ta ikarigatak abayadan. Hoy, Tumboy. Tay tagayam ter aramidam dito suli. Shh! Di ka man natagari. Oh, games ka mo't kayam. Kunak man research ka. Agtal na ka. Ano kaya't mo di ag-games ka mo? Sige man. Kasla nagmayat tay ayamam Saan ka nga agtugaw dito'y abay ko Ni, tapaya saan? Siyempre, madlaw ni madam. Ige ka, umadayo ka. Daytoy abran ti cellphone ti kapintasan ita. User-friendly, kadagiti naasem nga games. Saan ka naasem nga games, sir? Hay na, numasursurom. Sigurado, ag-enjoy ka. Kasta ka di? Uwan dagiti tatuma ket kayat dati a games. Ngamin, adda kwarta amaalad. Ha? Pudno ka di? Ay kedwan, bayam. Tano da ito'y abran ti hulugam. Suruan ka, no kasano ti agay ayam. I-download ta,
Dagiti na duma-duma nga apps. Ay, apay nga hitawan batlaangan ni Arnel Filimon. Aoy, kasarsarita ka, Filimon. Ha? Ne, adda ka di bagbagam, nanang? Ni Arnel kunak, awan pa ikat na irabiain. Awan pa aya. Ay na, dinak pa'y masungbatan ng anasaya at tanakadumog kamutlatan. Ay, katag-gamesak nga road. Anya day ta games. Saan mo nga amo da ito'y, nanang? Awan ti danum ngay numan. Ala, ingkagsak daw. Madamdaman taon. Nay, apay madamdaman taon. Katawan inuman tayon. Ala, isardang mo pa ila day ta games. Aday ta, tayong kasumak daw. Adda ka matlagayam dito'y silid mau, apaw. Wan, Lola. Kunak no saan ka pa yan nagawaid. Itay pa'y Adda ak lang dito silid ko. Nay, anya ngay day tararamidam. Agkong computer, Lola. Nalpas kamin anangan kini dadaim. Mapanda ka kumabiro ko nan. Nga madda ka matlagayam dito'y silid mau. Di ka lang nagtagtagarain. Saan ka kadian na tagari, Lola? Tama nga numaabakak dito ayamak. Anya, ay saus. Agpada kayon samutan kini dadaim. Puro gamester aramidan yaw. Hello. Nanang, ni Marit da ito'y. Ay, Marit. Apay ngay mawag ka, anak kao. Ayan dagiti agamak, nanang. Aw-awagak ni Arnel, ngam dinak matsungsung-batan. Sabado ita. Apay, napanag-eskwela? Ay, naanak kao. At dayjay silid na. San arumrumwar. Ijay na ngagmalmalam tag-games. Anya, agkum-computer games? Day takat tidakas na. Tayong gatangam iti laptop na. Kuna kun kat akas to'y ti pagbanagan ti amin. Kat, nilakay ko ngay nanang. Napan nagpasada? Ay, at dayjay salas. Nakailad mo't lang. Ag-games mag. May samot data. Jakla ko man inyal alaan iti baro a cellphone na. Nagrigatan amay baon ni Arnel. Saan nakadengdenggan. Tagayam, nukas tang ag-games. At dadakkel nga headset na. Kasanungay ang makaadal data. Sa balimot gaya munter aramidan na. Kanila kay mau. Saan nansan amasangot agpasada? Ad-adon ti oras na nga ag-games ang nakatugaw. Ngamjay agpasada. Sige nanang, kasaritak man dagita doa. Marurudak no kastadalaang. Arnel, papanam ngay. Nay, siga matgayam tumboy. Ay kat iti sa maruno a subject tayo Apay, saan ka kadinga umay? Kat no chemistry day jay. Nagboring day ta subject. Makapaturog. Sumurot ka kiti kanyak. Apay, sa dino ti papananta? Computer games Ha? Alaan ta dagiti laptop ta? Una. Oh my God. Ag-escape tamanan? Sumurot ka ano saan. Nagado reklamo. Ewan sige. Umaya kon. Urayan naklaang. Nasaya at asimangpot kan, Filimon. Mapan kay di iskwelaan da Arnel. Tada ka no PTA meeting ita amalam. Anya lagi din aya ni nanang. Apay asyak pa ilang aya ti ibaon nyo. Da kayon ati mapan. Saan ka manen anapan idinapalabas? Contribution to mamilangin ti pagsasaritaan da. Anya contribution lang. Papaayaban da tinaganak ni Arnel. Sikan ananang, masadutak. Kahit anya ngay taramidam dito'y balay. Agi na naak met Agi na na. Anya tinararamid mo. Ay, basta agi na naak. Ay, agpada kayon kin ni Arnel nga ag-games latan aramidan niyaw. Diyak amaw, numakapasa ni Arnel. Hello, nanang. Nakariing ka pa'y? Wow, maray tanak ko. Diyak pa'y naturog. Tanas ka ngagsarita ta. Kumusta jay PTA meeting da Arnel, nanang? Kinasarita na, jay teacher na. Mas daw. No apay ka no anag nga to ti grades na iday.
Ang umita, puro bagsakan. Anya, bagsak ko na yun, nanang. Wan marait. Agkara-escape ka nung amin. Saan nangar-aramidan dagiti projects na. Itataaddan laptop na. Dinan maaramid dagiti projects na. Kung na teacher na, puro games ka no, aramidan da ngagbabarkada. Saan dan amayulaw ti agadal. Ay, nadismayaak, nanang. Agpadadan nga agama. Ni Filimon, jailangan games aramidan na. No dilawak, bugkawan nak. Anya, di dalaam mo ti ado arigat ko dito abroad. Kimutong akon, tapasaray jak mangmangan. Ayat ko laang amakatipid, tapno adda maipatulod ko akwarta kadakwada. Ay, kasi kamutanak ko. Amog, tirigat mo dita. Nilapaw, klaba aman mo da ito uniform mo. Tanagsakit na ito'y bukot ko alaba-alaba. Arnail, dengdengan na ka day. Anya ka magtan, Lola? Nakatagtagari ka? Agtal na ka man? Bugbugkawan na ka na apaw. Kat natulang ka mat kamay. Disturbo kay ti pa nag-games ko. Saan ka mat akas ta iday? Nagtulnog kang ubing iday. Ita simadot kan. Sumungbat ka pa yan kanyak alulam. Dayta ka day tinasursurom iti kagagames mau. Padakkalin dagiti ubing nga tan disiplina kadagiti amin abanag ditoy abiyag nang rona ita apanawen. Bueno papagayam ditan din naggibusan ti mahisapay a pakasaritaan ditoy drama tayo. Gasa iti bihag. Insurat para iti script ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.